Apa terakel sambil nyorot benekeng gila. Alir abet rot ma perot lakar karepe. Tua ben ngode pada hobina lebur ka TikTok tepak cemana. Lo milih tempat ben situasi pokoklah sempat TikTok kapi. Cemana ka TikTok pada lebur ragara TikTokan boros ka paketan nambah belanja. Cemana derina cetak kuade make nang edepor sambil kuring telur ki ajo gete. Lempo pakoros pepe najen pote ngangkui efek alos lengode pole. Ngangkui cover lagu mundur alon-alon kaderina seru telur poton. Tak ngedete dung meku promoan live TikTok. Semangat langsung pas min kominan nemu se cocok. Pompong demode daster ben lejing lacu pas mecek karanjang kuning. Lakena leso iburu mole pas eyang kae COD pole. TikTokan Satya lakar jemana setoa sengode sekene seraja pada hobina. TikTokan gunakanlah sewajarnya, kalak manfaatnya buang mudaratnya letak bahaya. Oleh TikTokan cek sampai terlalu sekedar hiburan cek lupa waktu. Ekspresikan hobi angku yang pasopan acek bita lebih cek kak bukaan. Apa terakel sambil nyorot benekeng gila. Alir abet rot ma perot lakar karepe. Tua ben ngode pada hobina lebur ka TikTok tepak cemana. Lo milih tempat ben situasi pokoklah sempat TikTok kapi.